rahmatullahi wa barakatuh. ishimwe Imana rugira byose amahoro n'igishikara ku Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ku madini yitwa yongere bavuze hari n'ibirengako turetse idorengako naho bari bifise impamvu birenzeko. Rero mpagaze ngaho kugira ngo tuganire ikigwa kivuga kiti niyihe nkomoko ya Qur'ani, ni bande bayanditse na ni bande bayegeranije. Bakunze guca umugani bavuga bati ngo inkuru z'ikuzimu uzibaza ikiziru coco kiba gihemukanye. Reka natwe twegerane n'ibizimu ko duheruka ikuzimu, kubera yuko ya Qur'ani ari iwacu, tuyigendana, tuyisoma, iri no mu mutwe. Nicyo gituma bisaba ko abana mudukurikirana neza, ntuhave uza kuzana iby'iwawe udasobanukiwe. Ni iyihe nkomoko ya Qur'ani? Banze ntaginisha inkomoko nihe imbere yo kuvuga kuri Qur'ani yonyine. Inyishu ya mbere kugira ngo umwarimu aza gukurikirana naze guhava avuga tuti ntibaranyishura ikigwa ntikiragenda ndacatumagare. Surati Hud ikigabane c'icumi umurongo w'37 38 ngire ko n'inyishu hama tuje muri yo. Surati Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Iyi Qur'ani ati iyi Qur'ani ntiyadukanwe, ntabwo yadukanwe idakomotse kwa Allah. Iyi Qur'ani turiko turavuga ntabwo yadukanwe idakomotse ku Mana Allah, ahubwo yemeza ibyayitanguriye. Iyi Qur'ani rero tubavuga ko hari ibindi bintu birimo, iremeza ko hari ibindi bitabo byayitanguriye nabyo bikomoka kwa Allah. Ni igitabo gitomoye kitagiramo amakenga, ni igitabo gitomoye kitagiramo amakenga, gikomoka ku muremyi w'ibiremwa byose, gikomoka ku muremyi w'ibiremwa byose. Inyishu y'icigwa, inyishu ya mbere, Qur'ani ikomoka ku muremyi w'ibiremwa byose. Qur'ani ni iki? Qur'ani uhere Qur'ani na Sunna, dusigure Qur'ani cyari cyo amaduze kugenda tuyica mu buke buke. Qur'ani yabonetse ku numa y'Imana Muhammad imyaka 23. Ufashe rero imyaka 23 ugacugabura mu minota 20 atangiye kurumva ko no mu bwenge bidakunda. Imyaka 23 turagenda duca ku mayange gusa, tugomba gusigura Qur'ani icyari cyo. Umwarimu nabaza kuduga ima avuga ati ibyo mwavuze nibyo, akavuga ati naho sibyo, aze kuzana ibimenyetso bigaragara. Soma hiyo. Tunasoma historia ya kwanza kushuka Qur'ani. Ati kaise kabego kuguruka Qur'ani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kunuma Imana Muhammad, Imana Muhammad n'imigisha kutia kwa malaika Jibril alayhi salatu wasalama, biciye ku malaika Gabriel. Imana Muhammad n'imigisha. Tuza kwanza msomaji, nitulingaha ngo tuganire mu butumwa bw'intumwa y'Imana Muhammad. Tulingaha tuganira Qur'ani yabonetse gute, yavuye he. Yani uri kuraganira n'abasomyi imada ikaza gutya ukemera kuyiganira. Icyambere nuko uba wemeye yuko kwanza uwo yayihawe ari intumwa kweli. Aho tuba tuyiganire nk'abasomyi, nta mugerero habati uyu yahawe igitabo siwe. Niba wahawe igitabo atari ukazana hamujyana nk'uyu, yerekana ko icyo wikwagana utacuja, ariko sinodayo hiyo. Ariko iyi Qur'ani yaje yururuka ku ntumwa y'Imana
Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Imana imuha amahoro n'imigisha biciye ku marayika Gaburiyeli, bivanye n'uko Imana ifise abamarayika ibihumbi n'ibihumbi. Byabaye ngombwa rero ko tuza gutohoza gushika kuri we yazananye hehe, izanwe nande. Tunaendelea. Inasimuliwa vyema katika hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha. Banzo nini gato katoe tutashangaho kwa Aisha. Qur'ani leo ni kitabu kigizwe n'imigabane 112. Ico turiko tuganira ku Qur'ani kikagira imirongo ibihumbi 6282. Ikagirwa n'amajambo ibihumbi 76,440. Akubiwe mu ndome zayo iraki 3 ibihumbi 32,373. Ikaba igabuwe muco twita amajuzu ibice 10 kuva ku ijuzu rya mbere rya Alif Lam Mim ugashika ku ijuzu rigira 30 ama yatasaalun. Igabuwe mu bice 30 bice 10 by'amajuzu. Inyuma yaho amajuzu 30 amajuzu 10. Inyuma yaho iyi Qur'ani rero kuruka ku numa y'Imana Muhammad hari imigabane byururukiye ku numa y'Imana mu gihe cy'uko yari mu gisagara cya Maka, atari bwagire ikintu cyitwa kwimuka ariyo bitwa hijira. Ni imyaka 13. Mw'ibi migabane rero habonetsemo ibigabane 86. No muri Qur'ani imigabane by'ukabisoma ni ibigabane twita makiya, ibigabane byurukiye ku numa y'Imana Muhammad ari Maka. Birafise icyo bihetse muri byo n'ingene bisobanurwa. Hagakurikira ibigabane 28 byururutse ku numa y'Imana Muhammad. Imana Muhammad n'imigisha ari mu gisagara cy'Madina. Imadina naho yahamaze imyaka 10. Yose hamwe Qur'ani ukuboneka kwayo iza kudutwara imyaka 23. Ariko sinza kuyimara uburyohe urakoresha inyandiko. Tumenyeti yavuye kwa naka iza kwa naka, iva kwa naka iraza kwa naka. Niwashaka tugaza gushika niyo iri mu Kirundi isobanuye mu sobanuro y'ikirundi. Hari ibintu abantu dukunze kwitiranya. Hariho kwandika, hariho kwegeranya, hariho gusobanura. Usobanura ururimi muri rwa rurimi rwayo ariyo bitwa tafsiri mu rurimi rw'icyaro. Ariko iyo bije muri izi ndimi zacu naho bica bigira iyindi isobanuro. Hariho kwandika, hariho kwegeranya, hariho gusobanura, hariho gucapisha. Icyo bitwa kugira amakopi, ukabwiza amakopi. Kweli. Rero nk'uko turiko turaganira n'abantu kandi batwumva, tuze turatora akantu kamwe kamwe, nitwegeranye byinshi tubikoperanye, abantu ntibatahure. Twegeranye bike, tuvuge bike, ariko bibe bike bizima. Kweli. Iyi rero Qur'ani, iri jambo Qur'ani ryonyene yasubiwemo muri ya Qur'ani nyene ituro 2,698 ligenda ligaruka muri ya Qur'ani nyene iri jambo Qur'ani. Twebwe n'Abayisilamu tuvuga Qur'ani nyeranda. Ningani numusomye usanga handitse ko Qur'ani nyeranda. Ariko iyi Qur'ani nyeranda yoba yitwa Qur'ani nyeranda bije gute? Coba gifise ikigabane kirafise umurongo, coba cyitwa nyeranda cyane. Ni ikikuveritire bahometse inyuma bacita ni Qur'ani nyeranda kugira batigire ceranda kitigize ceranda cyane ngo kigizwe
kigirwa ngo ceranda n'uwakigize kuba ceranda. Qur'ani 50 umurongo wa mbere surati Kahf. Kigabane cha 50 mbere mbaje kwekeka kora walile na satani yavumwe kwizira n'Imana nyene baziyemwe Kahf ndaiye muri Qur'ani yeranda ati Imana yavuga bikora ndariye muri Qur'ani yeranda ahubwo baratangaye ko haje ubaburira abakomokamwo maze bakayibavuga bati ibi biratangaje mbega nitwapfa tugacika ivu ngo tuzozurwa. Iyi Qur'ani rero Abayisilamu nituvuga ngo ni Qur'ani yeranda aribyo twakuye mu mutwe, ahubwo muri ya Qur'ani nyene kubera iva kuri wa muremyi umuremyi w'ibiremwa byose ari nawe yayitanye yayisize no mu kigabane ayiha n'umurongo. Qur'ani iravuga tuti Qaf wal Qur'ani Majid, ati ndaye kuri no Qur'ani nyeranda. Si ukuvuga yuko ibako nyeranda nk'igifuniko, no, ni nyeranda nk'igitabo gisanzwe ari ceranda kandi kiri indani ari nyeranda. Iyi rero yabonetse gute? Yatanguye ryari? Ije kurinde. Aya n'amajambo duhabwa n'uwabanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apana kubana nawe nk'umubanyi, yari umukenyezi wiwe, babana nawe, baryamana nawe. Mana hariho ikigo kigira kabiri, muzoguma n'ibituko byinshi sinde ubima ndarivuga byacu. Nawe uzoguma umuntu nk'ubu yanditse n'ibitabo n'uwo bavuga ko batigeze banamubona n'abatigeze banahunga. Ubu rero n'uwaryamanye na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abonana na Muhammad, aba mu buzima bwa Muhammad, anasumirwa na Muhammad, yira n'irasiyo yazanwe na Muhammad. Yani bisigwa yuko indavuga avuga ibyazi asobanukiwe nagavuga ati jewe narumvise, ashobora kuba yarumvise baramubonye. Nayo bituma niyo ugiye mu mucamanza bakubwira tuti uri cyabona, utubwira ibyo wumvise, utubwira ibyo wabonye. Twebwe icyabona cya mbere dushinzwe ngaha muri uru rubanza rw'ino kigwa cy'uno munsi, tuzanye icyabona cyabonye Muhammad. Kitavuga icyo cyumvise gusa, ahubwo kivuga icyo byabonye, ya Qur'ani na Sunna, ya hadisi ya Aisha radiyallahu anhu. Byagenze gute? Mbe Muhammad yarihe kugira ngo Qur'ani itangure kururuka kuriwe? Qur'ani na Sunna inasema Bibi Aisha radiyallahu anha amesema ati Aisha n'umwe mu bagore b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati, kilichoanza katika wahi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ati cyatanguye muri ishurwa y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana Muhammad n'imigisha, ni ndoto za kweli, nukurota indoto z'ukuri. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ati intumwa y'Imana Muhammad, Imana Muhammad n'imigisha, haoti chochote isipokuwa kilitokea. Ati ntiyigeze arota atarahabwa ubutumwa, atarahabwa Qur'an, ataruka icyo yarose cyose cyateza kuza kandi kikaza ari impamo kama alivyoota, nk'uko yarose tuza. Ari ndashaka ngo mbega ngo kurota ngo guhishurirwa, uraza kubizana hapa tusomeshe ngene ko kurota na mbere ni Mungu guhishurirwa kweli. Soma hiyo kisha akaona ni bora kujitenga, akawa anakwenda Jabal Hira. Ati numa y'Imana Muhammad amaze kubona gutyo, niwe utanga kuzariro ari itandukanya, agenda mu isenga yiwe ni ku musozi Jabal Hira kujirinda na maovu. Tuze musomaje yarushobora kuvuga ibintu jewe kwiyo Jabal Hira aho mutume yabonekewe narigiriye. Bimwe mu byaza ukubwira no mu makopi ya Qur'ani narayasuzumye,
hariho n'ubundi akavuga ngo narumvise. Aho rero yabonekewe rero jewe niho nakubwira nanjye narahagiye ku musozi uvuye ku musigiti w'Imaka ni nk'urugendo rw'ikilometero 1.5 ante kilometero 1.5 ni ku musozi w'amabuye ni ndani hari isenga niba ubikeneye ndakwereka panorama nicyo gituma mu bitabo by'ijambo ry'Imana hari icyo twita panorama hariho panorama ya Bibiliya na panorama ya Qur'ani baho hariho panorama ya Maka na Madina cyangwa tukora kuri panorama y'Imaka ni Madina hariho abagenda tukaganira ngo inuma y'Imana ngo yari mu ishyamba ngo gitwa ngo Hira nta shyamba rihari ni umusozi w'amabuye nawe nariba n'ukunze kuvuga ishyamba ndabakebure ko tuvugana bahagiye ushaka kuvuga n'umuntu ataraje akakubwira ngo ni ishyamba atari ishyamba. Nicyo gituma habaho dictionnaire coranique hariho dictionnaire biblique hariho commentaire coranique hariho commentaire biblique encyclopédie coranique encyclopédie biblique ibyo ni biba bihari ukaba ukeneye ko dukoresha panorama turabe Hira turakoresha panorama ariko bisobanuke endelea inaendelea basi anakwenda Jabal Hira akifanya ibada masiku mengi na alichukua msurufu kwa ajili hiyo. Msurufu hayo kila yalipokwisha alirudi tena kwa bibi Khadija. Atuma Imana Muhammadi yagenda cheke ya mafunguro akagenda kw'iryo senga n'ibuye akahamanisi ari hari hakiri ibisi bya mafunguro aheze yakasubira inyuma kwa kumuganje kwa Khadija akasubira gutora yani. Endelea. Aliyemtayarishia masurufu kama yale ya kwanza mpaka akakimbilia akaambiwa haki hapa gushika yaho rero ukuri yarategereje kumuzira. Endelea. akiwa pangoni Hira igereni Imana Muhammad yayi ngaho bindo senga Hira y'umusozi witwa Jabal Hira. Basi akamjia malaika Jibril niho yazikwa ni malaika Gabrieli atakunuma Imana Muhammad akamamrisha kusoma mtume hama ategeka Muhammad we Muhammad soma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijibu Muhammad yishwa kwa malaika sijui kusoma. Muhammad sizi kusoma alinipana kwa nguvu wa malaika pata Muhammad ni nguvu mpaka nikaisi tabu kisha akaniachia na kuniamrisha tena kusoma na nikajibu sijui kusoma. Arasubira kwanga murekura yongera kandi aramufata amubwira kisoma ayo majambo yamubwiye Muhammad na majambo leka mu kibale cha 90 na katikati cha Qur'ani kitwa Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. Atisoma niyo majambo ya mbere gutangura kururuka kunuma y'Imana Muhammad azawe na malaika Gabrieli. Ariko malaika Gabrieli ayo majambo leo yataka kuri Muhammad yacha yakura hehe 8:5 2:1 2:2 2:30 aya sahana ya kupura 8:5 2:1 kwizera Imana nyene barazi nyene muhwe aya igira iti muyumvirize neza aya 21 hagira ati aho mu Qur'ani rero ni nyeranda yanditswe ku cyabigenewe cyeranda kibungabunzwe lawhil mahfuz urubaho rwitwa lawhil al-mahfuz. Ni ukuvuga yuko malaika Gabrieli yayikura ku rubaho rw'Imana mu ijuru amanura ku numa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umwanya abantu baheze turaza kuraba ni bande bayumviriza ni bande bayakira. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko bimeze tugiye n'umwanya neza cyane kandi aho ndazi ko kwari kudigadiga bisaba yuko tubanze twumve akayazwe ku ruhande rwa kabiri kari ku mwenyekiti mwenza.
Ego, ngira ngo rero umwanya wabo urarangiye, ariko kandi nariko ndasaba mbona abashitsi benshi cyane kabisa babuze ibyicaro. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Amen. Rero baroshima Imana kubiduhaye akanya nk'aka ko kuganira ibyayo, na cyane cyane kuri iki gitabo twebwe nk'abakristo tudakoresha igitabo Imana yatanze, ahubwo tugikoresha nk'imfashanyigisho gusa, gutahura ati mbega igitabo kiba kirongora abavuga iby'Imana cyangwa abigisha inyigisho ndoramana ni iki. Uyu munsi murumva ko duhereye ku cyabo, twebwe rero n'abakristo ibyo tuza kuvuga ni nk'utubazo tuba twifitiye, sibyo none? Na cyane cyane ufatiye ku bintu yigishije hano. Uri kumva kajwi mu by'ukuri ukuntu yabitondetse ntawe utobishima, ariko rero uri kurasoma ibitabo byawe naho biragutangaza ukumva umenya ibintu avugiye ngaha kuko byinshi wumva n'amajambo yagenda avuga, ariko tugiye muri Bibiliya nawe ugasanga ni ikibazo. Kuko ikintu dukwiye gutinya ni ikintu kimwe. Ubanza uhere muri Bibiliya ariko rino ba mbere 11:14. Icyambere cy'Abakorinto 11:14 niho hari amajambo atubarira ngo akameremere kacu Sorry, ba kabiri. Ego cya kabiri cy'Abakorinto 11:14 Ego abaza nahageze hari amajambo atubwira ngo 11:14 aravuga kandi ibyo ntibitangaza neza kuko na Satani yigira umumarayika w'umuco, nuko si kigoye ko abakozi biwe nabo bigira nk'abakozi bo kugororoka, iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa byabo. ukuvuga mwese hano bajya bavuga ati tuvugira Imana kabisa, natwe tukavuga tuvugira Imana, bajya bakavuga bati bafise igitabo kiturongorera ku Mana, sibyo? Natwe kandi tukavuga uko birumvikana neza. Satani ntabwo avuga nka Satani, ahubwo nawe yigira yuko yavuye mu ijuru kandi ari umumarayika w'umucyo. Hano rero guca urubanza mubwirizwa kugenda buhoro buhoro, mugende mubyumviriza, tugende tujyana mu bitabo tuza gukoresha byabo barabifise. Nimba mbeshe baza kubesha nziza hano, nimba ari kuvugira ibinyoma nza kugaragarira hano. Bantu b'Imana, twebwe ibyo twasomye mu bitabo byabo Maisha ya Muhammad, ubuzima bw'umuhanuzi Muhammad, urupapuro rw'umunani, niho kera bahora batubwira ngo byakorotse biva mu ijuru, sibyo? Byarabaruka bigakoroka, ariko hano baratondeka abantu banditse icyo gitabo. Dusome inyandikira avuga ngo wakati mtume alipopata utume, atigiye intumwa y'abatama yaronka ubutumwa, walikuwa watu 6 tu katika Maka waliowahi kujua kuandika. Hariho abantu 6 gusa muri Maka bari bazi kwandika. Wale katika hao ati bale muri abo 6 waliingia katika dini ya Uislamu, bacharinjira mu Uislamu, wakawa ndio waandikaji wa aya za Qur'ani. Abo rero nibo bagenda bandika. Watu hao walikuwa ni bazindire gatoya. Ijambo ryo kuvuga kigenda gikoroka wanzi bikure mu mutwe. Ivyo birafusa. Ahubwo bakati makuru yabandi. Yego ni bande kwanza watu hao walikuwa ni Saidina Abubakar, Saidina Umari, Saidina Osmani, Saidina Ali. Abanditsi korowani. Yego aya simbura. Aba rero twebwe turiko
turiko turahuza n'iby'iwacu turi kuvuga rero yego twebwe n'abakristo kuko tugenda dufite umubazo twebwe tuzi ingene tuzovyiga nijoro ingene igitabo abakristo twizera cyangwa twebwe ko tutuyobora ingene cyagiye kiboneka n'abacu ingene bagenda bakironka turi kuvuga rero yego aba banditsi bavuga ngaha baza kubanza kutubwira bari barongowe nande sibyo none yego ninde yari abarongoye mu kwandika kintu muracyumva haleluya amen hanyuma hari ibintu by'ibinyoma byagera icyahano ngo ni marayika gaburiyeli yamumanuriye ubutumwa ntimwabyumvise ga rero marayika gaburiyeli marayika gaburiyeli niwe yamumanuriye ubutumwa nawe ararenganye ariko mubyumve ingene marayika gaburiyeli bashobora kukubeshyira abantu bari ngaha icyo gitabo cyabo kirafise uko gisobanura kandi mbere si no mu buhanuzi bagize gusigara bava kuri uyu murongo bikabagora nibigabane bobo ababitanze bariyanditse barivuga turi kumwe binyuranyije n'igitabo cyitwa ngo ni marayika gaburiyeli korani 2:91 acana n'ibyo yavuga marimo sema ati vuga sema vuga aliyekuwa ni adui wa Jibril wari umwansi wa marayika gaburiyeli aliyekuwa ni adui wa Jibril wari umwansi wa marayika gaburiyeli basi huyo ati rero mubimenye neza uyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani moyoni mwako uwo niwe yakumanuriye ubutumwa mu mutima wawe ikirego rero twifite ibibazo kuko ni igitabo cyabo maze kuza kutubwira wari umwansi wa marayika gaburiyeli ninde mukanya kubera aho barabisigaho gusobanura kuko mirongo icyenda n'umunani usobanura kuko mirongo icyenda n'umunani ngaho ndasome soma twumve havuga ati basi yote anayekuwa ni adui wa Jibril ati nimubimenye uwo muntu wese ari umwansi wa marayika gaburiyeli au Mikaeli cyangwa Mikaeli au malaika yeyote cyangwa uwundi mu marayika uwo ari we wese au mtume yoyote cyangwa intumwa iyo ari yo yose miongoni mwa malaika na mitume wa Mwenyezi Mungu hawafanyi kitu badashobora gukora ikintu wala hawapeleki ujumbe ila kama vile Mwenyezi Mungu anavyowaamurisha ati kiretse gusa batwaye ubutumwa nk'uko Imana ibategetse basi mtu huyo ati rero uyo anakuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu kuvuga bavuze tumwansi wa marayika gaburiyeli cyangwa umwasi w'iyindi ntumwa cyangwa umwasi w'undi mu marayika abamwansi waje abasanzwe ari umwasi w'Imana haleluya amina twebwe rero n'abakristo tuzi umwansi w'Imana ninde satani sibyo rero baje kudusobanurira kuko twebwe twifitiye ikibazo ngaha nibagira ikibazo ku gitabo tuzinga nijoro ejo twebwe ejo twebwe nangorane nibavuga bati ca bibiliya yamanuwe na satani bagasohoka tudusobanurira sibyo no nta kibazo twebwe baze kudusobanurira hano ne kuko kutabika twebwe dufise amakenga kuri iki uyu gitabo mwansi wa marayika gaburiyeli ntabwo ari Imana oya kabisa nta nubwo ari gaburiyeli nyene kandi ari umwasi w'iyu umviriza aho nyene umve aho nyene ingene ubutumwa bwaje muze kumva ko ari marayika gaburiyeli yabuzanye mu gitabo cya Bakeze mutume abagore b'intumwa kuri paje ya 12 Wakeze mtume icyo munsi ya Bibiliya paje ya 12 ya 12 reka nihute mwalimu ingenda gato reka tubandanye haleluya kandi amina twari ahantu twebwe twifitiye ibibazo kuri iki gitabo bagihuje bakagira ibyo bakivugako rero ayo makenga yacu bisabwa baze kuyishyura bagiye buhoro buhoro kabisa sibyo none ntakwihuta ndibaza ko mwihuta mwene murambamukiriza utubuye tugenda kugira ngo ikibazo cyose kijyana n'ibuye ikibazo ubwo wateretse ibuye hano ndakumvise bagira akabazo tushobora kabuza kazana kugira ngo abantu baturaba baze kumva ingene yishyura y'iki kivuga ngo icyo ni cyane ajya ku meza umeza muri Korani 2:97 hatubwiye yuko wari umwansi wa marayika gaburiyeli niwe yamumanuye sibyo none iri manuka rero niba ari marayika gaburiyeli tubwirizwa kumva mu gitabo cyitwa Bakeze mutume bamaze batubwira ingene yo yakiriye ubwo butumwa hanyuma mwumva ko ari marayika gaburiyeli akora ibyo bintu sawa
dusome nyani ego tebo byamugendeye gute na wakeze mtume muri paje ya 12. ego Basi mtume akafanya hofu akarejea kwake. igihe yatwagwa bobo bavuga ati marayika Gaburiyeli sibyo twebwe igihe yatwagwa n'ibi bintu baza kutubwira yaramaze ibihe batakubona hanyuma araza agarutse rero Akarejea kwa mkewe akamwandisia na pale pale makubwa kabisa ikampanda. agarutse ku mugore wa Hadija hanyuma aramusobanurira aramusobanurira hanyuma inyomo ngira mufashe ikampanda akataka afunikwe manguo. asaba umugore akatumubwira ati byukuri ndamureta ufunikire akawa anasemeka kwa neema na anawezeka na kusema najikofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani. uyu muhangaji wababwira umugore kudukurikira ndabico kibigene cyane ndamufise nigere umugabo yavuze ngo marayika yaramubwira hanyuma gasoma hano Muhammad wenyine ariko jewe ngito ubwo ko noba ninjiwemo n'amashetani turi kumwe bakaca bashobora kuba banonye ubwenge akozere bwagasoma uranazi imbere najiokoa nafsi yangu kuchezewa na mashetani na kuniharibu akili yangu na kunizuga. Leo ibi n'amakenga n'ubwoba dufise kuba ariko baravuga ko iki gitabo twebwe tukita n'ifasha n'inyigisho ari marayika Gaburiyeli yakiza mugabo natwe tukumva marayika Gaburiyeli abanza kumuniga akavuga n'inyomo akavuga cy'ukundira intumwa yonyene yagize ubwoba irumvise n'ibya hose aya n'amajini ati y'ibya hose aya n'amashetani umugore rero yamuhaye ibitani manuka yeko twumve yararindiriye abanza arajyana mtume alipomchukua mtume ulipomchukua usingizi uwo muhamadi agaciro rero kari kamufashe kubera inyomoye mwumva ko n'ubwoba bwinshi byari byamufashe alitoka bibi Hadija akaenda kwa yule jamaa akagenda kuitwa jamaa ya kwamba Waraka bin Nawfal yagiye kuri uyu mupadiri Waraka padiri wa Kinasala akamjuza haya hanyuma aramusobanurira ko umugabo wiwe byamugende yule padiri akamwambia alikuja mupadiri aramubwira utume huo ati ubwo butumwa kishapata utume kishapata utume mumeo ndio bahati yako upesi. Bibi Hadija akarejea nyumbani. Murumva aje gusobanurira mupadiri rero amubwiye nukurya mugabo atabakubira ibyamuditse mugabo rero yumvimeho amubwira ndakufunike acarajyama none cishinza nisukanga ndakubwira padiri nawe akubwira ati yoherwa ahubwo yahawe kubintumwa ubutumwa yahawe rero baza kudusobanurira baza kuduha n'akarorero kamwe kw'intumwa imwe gusa kuzo bizera yoba yahawe ubutumwa nk'ubukunda ugashyira ariko intumwa imwe gusa imana mu kumuha ubutumwa imanza gufata mu ijosi ikamubwira ati soma ikamuniga ariko kandi baza gusobanura ibyo rero aba bagabo uko ari bane baba barihenze bakaja gushyiramo akarongo bati ujye wamuhaye ubutumwa ni umwanzi wa marayika nde Gaburiyeli muze guca ahantu neza ikindi twebwe dutera amakenga twebwe igitabo twizera kitwigisha yuko dushobora guhindura na gatoyi bahonje ibyashyiriwe Yohana ibiri na kabiri umurongo wa 19 zarahageze hanyuma uze kumviriza ikibazo kiwabo aze kudukura agakenga uwumva wese amajambo yavugirijwe muri iki gitabo ndabishimira nawe kuri we ntihagire umuntu azokumurira kuri yo imana izomwunguka ibyago byanditswe muri iki gitabo ufashe kuri bibiri ugashyira ku bindi imana izi ibyago bigoye ugashaka ku bindi kabisa kandi ntihagire umuntu akura ku majambo y'igitabo cy'ibi byavugishijwe nayo imana izogukura ku mugani wa cya giti cy'ubugingo no kuba wa mugabo wera byanditswe muri iki gitabo uyandi majambo kuri bibiliya uriza ukurako aca nagukuramo ubaja mw'ijuru bize wongerako uca wongera ibyaha mugabo muri Korani
110 106 kabiri 106 barashobora gukura kabiri 106 mwarimu naha ndiko ndagomba gusoma avuga ngo aya yoyote mugakumbe aya yoyote umurongo wose aya yoyote tunayoifuta dushobora kufuta au kuisahauliza cyangwa kuyibagiza tunaleta iliyo bora kuliko hiyo tuchakuzana n'undi murongo umeze neza gusumba mugabo muri icyo gitabo cy'abakristo twizeye icyo nibo bikora oya nta ubufuse no kwinjira birari bihe ubufuse wongeye ko uba wongeye cyangwa kwibyaha tugomba rero kubaza kurya nyene twarayaboneka wundi witabara Gabriel ni waba muri ibintu mushobora gufuta hanyuma haje abandi mukongeramo ibindi reka genda tanga akarorero turi kumwe gahera yego kandi akarorero kari gaho nyine muri Korani 47 ku murongo wa 15 15 uyu munsi abayisilamu nta n'umwe w'inzoga oya hari n'umwe w'inzoga none mugabo Korani iyi sinzi ko ari yakubaka cyangwa kumari yagasubesemo bashyize mu ijuru bazoyinywa soma twumve mfano wa peponi ahindi wawacha Mungu akarorero Uislamu azoja mu ijuru ryabo ugende bizabone itakuwa hivi imo mito ya maji yasiyokunda harimo amazi meza ashobora kugara na mito ya maziwa isiyoharibika ladha yake hariyo kandi n'imigezi y'amata atigira atakanogera na mito ya ulevi hazoba hari imigezi apana marozi oya imyonga kandi ndo hazoba hariyo imigezi y'akaboregwe ukuvuga umuntu ariko aranywa inzoga uyu munsi cyangwa umuyisilamu atayinywa naba arabika ibitenge kuko muri iryo juru ryabo bagiye abarategura umuhogo nukumanuka n'isongo twebera ko ari marega Gabriel yamaze ibiri oya nzabiba tumenya ko ari wa wundi umwasi wa wundi nyene cyane ko dufitiye amakenga uyu murongo niwo ndetse swali pale mu by'ukuri mubyerekeranije mu kuri icyo nyine muracyumva muracyemera umuzoga buriyeri yamanuye nta kintu gitangaje muri aba bagabo nyine bandika imirongo benshi bari murego mbere tubaza kubaha n'akarorero kubasengesha yabo rero Korani 5:93 aho abandi bageze 5:93 mugenzi we aze abanze yishire mu kinogo hanyuma aze kuza gukuramo n'ubundi koresha iminota 20 inshallah kugira ngo bagupangiye amabuye ngo ni deni. Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengo sio muri. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinovuga ngo shime ku mwarimu yavuye ngaha. Kuko sinovuga ngo ni umwarimu. Impamvu ntatavuga ko ari umwarimu inza kuyivuga ngiye gukora ibintu. Korani 2:23. Ubanda wumvise ibibazo by'abasomyi bimaze ibinyejana, bimaze imyaka byicaye. Indiriye abantu b'icyabwenge. Utuza kumvise ibyo watondetse nawe. Inasema Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ati kwizina ry'Imana nyine bagiye nimuwe. Nimwakekeranya kubyo twamanuriye umusabyi wacu. Ati nimwakekeranya kubyo twamanuriye umusabyi wacu. Muraca muzana akarorero k'ikigabane. Ati uratuzana akarorero k'ikigabane. Kiza gisa niki. Kiza gisa nino Korani. Nimwashaka muhamagara ibyabona byanyu bitari Allah. Muhamagara ibyabona byanyu atari Imana. Nimwaba murivuga kuri. Mwumva ikibazo cy'ubwe twazira. Umuntu wese ashobora kugira amakenga ko Korani itavuye ku Mana. Zana ikigabane kimwe gisa na Korani. Gusa ushire yaho kugira ngo upingane kwa kusabeka kitavuye kuki ku Mana.
ariko jena tanze hoja ya mbere Qur'ani 10:38 ndabanza ndabara ikibazo nerekana ko Qur'ani yavuye kuki kumana wewe rero atazana makenga ahagaze mu bwenge bwiwe nahagaze no kunyandiko mwarimu ndamusabye ibyo mukasigiye usivuga ngo kavuga ibintu byose akivuga hano yasomye ngo ikete Paulo yandikiye Korinto bakabiri 11:14 iyo ntuje no mu nyigisho ya teologia ya Kikristo ayo saba jambo hiki y'Imana kijya kutonde kwa makete 18 ya Paulo ni Mungu wa ubatu ikete Samsoni yandikiye abanyagiteza hiyo ni sheria jambo y'Imana ahubwo narindire kumada yejo azotubwira ni gute ikete litagiye kubanye Korinto likagaruka muri Bibiliya likaza gusomerwa abanyagitega kandi byateza kuja hehe Korinto aho tubajeyo sio turi agatanga rero abanditsi ba Qur'ani paje y'umunani abanditsi ba Qur'ani tusoma muri urumuri Qur'ani umusomi paje ya 36 ndakongera n'abandi jambe yakubere ko baratubwiye ko Qur'ani yamanitse kibuka ni bandi bakuye kwanza umuntu n'umusomi uje kwigisha wateza kudutanya abantu bari kubwiye nitwe twayimubwiye wewe ufite ibintu biri mu mutwe wawe byacanganije iyo wirirwa utuza kubasirana twebwe ntabwo twakubwiye ko Qur'ani ari amajambo yava ku numa y'Imana ku Mana rugira byose akaza no muri Gaburiyeli akaza ku numa y'Imana Muhammad agasigurira abigishwa biwe bakagira iki bakandika nawe ngo yaratsinze niko twakubwiye ibyo ni biri mu Adventist wa iwanyu nutabitana watu wani waso kututa huko wali ati ataje kufagize nini twabimubiri ikibazo cha mbere ngahane yakabago kwani ati baisa nitwe dufise kibazo ni wafise kibazo igisho ya mbere ufise kibazo ni mukwanye twakomera tugiye tukaho kwani yagize iki yatibutse tayari mwari bo amenukazo cha mbere yataje kugaragaza kibazo wewe yagize iki afise soma hii inasema japokuwa kuhifadhiwa kwa Qur'ani kulifanywa zaidi kwenye kumbukumbu za maswahaba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alifanya mpango mahususi inuma y'Imana Muhammad yakoze programa imeze neza yabanditse ili yandikwe vile yabanditse bagero bandika Qur'ani kwanya akatwenda kubandika njia iliyotumika kufikia lengo ati lero inzira yakoresheje kugira ngo ibyo bishikirwe hiyo imeelezwa na Saidina Zaid ibn Thabit umwanditsi wa mbere yandikira inuma y'Imana Muhammad yahawe akatikiwe ko kwandika secretary wiwe nuwitwa Zaid ibn Thabit urewe wa mwanditsi wa mbere yandikanye Qur'an banyaraka basoma banditsi nilikuwa nikiandika wahi kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiwe yandika ihishurirwa inuma y'Imana yaritegetswe na Muhammad ubwiwe witwa Zaid ibn Thabit ukabarera uyemera ko hari amakeke fise ingonga uhagara kwa kakadara uvuge ati oya Thabit ntiyarumanditsi wa Muhammad ivyo yandika sivyo amaturare inaendelea uandishi wa wahi haukufanywa na Zaid ibn Thabit peke yake ntabwo ari Zaid ibn Thabit wewe yanditse Qur'ani lakini maswahaba wengine hariho abandi basangira ngendo b'inuma y'Imana Muhammad waliteuliwa kwa kazi hii ambayo chaguwe kwako katika kuandika ayo magambo y'inuma y'Imana Muhammad waliifanya walipotakiwa kufanya hivyo shuka chini majina ya waandishi sasa inasema hivi idadi ya waandishi igiti cy'abanditsi ba kugihe cy'intumwa y'Imana Muhammad ilifikia 40 bari 40 ntibari bande gusa bari 40 yasubirana bari 40 sibande gusa wewe waambie kusa bari 40 soma hili lakini maarufu zaidi na wafuatao abazi cyane ni Saidina Abubakar Umar Uthmani Ali Ubay bin Ka'b
Abdullah ibn Abi Salha, Abdullah ibn Abi Salha n'abandi abo bose barabanditsi bandika iki Qur'an tuza ya pale unani wewe wasoma abanditsi twe turemeza tukema mpaka tahari mu Islam soma Qur'an ko Qur'an aramajambo yaje kunuma Imana Muhammad icyambere cyakoreje nuko kila mu Islam wese hariho abayifata mu mutwe none munsi hari abantu bayifise hehe mu mutwe inyuma yaho hakataro abo n'abanditsi barandika abo rero n'abanditsi ibyo uturaza kubesha abantu ngo cyarakoretse kwa Badivantiste si mu bayisi nabo abo hakagenda kumusigiti. Kwa hiyo tuza yaciyabaho atasoma Qur'ani ihoja ya mbere yayisize kwiyo page atasoma ihoja ya kabiri ya Khadija ngo wakeze mtume page ya 12 mutume ihoja ya leo banditsi kwanza nakuye ende kwa Khadija uyabone ngo ya Muhammad yagiye kwa Khadija ngo agenda kuguma ngo atafatwa n'inyobo atavanga ngo sutumwa na majini yabandi ndatuza nda ndagusabye ni watangaha uzana hantu wakuye yuko ababonekeye Muhammad ayo yaramajini ikibazo nigifise ikibazo gifisujanye ujanye ni watangaha rero ayo majambo wavuze ngo yaramajini wayakuye he nani nakasubiza uza kusoma honyene yuko Muhammad yabonekewe n'amajini kugira tuza kwishura ikibazo cawe twisunze inyandiko ariko reka dusome igitabo cyanditswe n'abakristo tunyoshe mikono page ya 10 baragiye baracavuze intumwa y'Imana ngo Khadija ngo yafashijwe ngo na Katolika kugira dusome bana twende gukosora kwanza icyo cyumviro tuwini cy'Abadivantiste cyanditswe n'igitabo Africa Challenge nani pale hicho soma ifanya nasema tugone tukosora hicho cha Khadija mugaba atakuita twana kwa mjini kosa jingine la Ukristo ati ikosa ligira kabiri ry'Ukristo ni hivyo wakorenga hanyene ndio rya kabiri nyene kandi na wewe nilikuye kujya kabiri nyene fanya hiyo ni dai kwamba nukuvuga yuko Uislamu ulianzishwa na kanisa la Katoliki. Uislamu gatanguje na Katolika endelea ili kuangamiza Wayahudi kugira ngo bahonye Abayahudi na Wakristo ambao walikataa kusalimu na Wakristo wasependera katika endelea amri kwa mamlaka ya Vatikani. Na fanya haraka. Inasikitisha kwamba atibilabaje yuko watu wengi abantu benshi wanaamini dai hili bizera inyigisho zituye hizi kwamba Muhammad yuko Muhammad alidanganywa na mkewe Khadija aliyesemekana kuwa yakuba yuko mpelelezi wa Katoliki mpelelezi wa Katolika endelea akamhamasisha kuwa kiongozi mkuu na shupavu ili kupinga Vatikani na makusudi yake. Kwa masikitiko jinsi Uislamu ulivyozidi kuwa na nguvu kwa msaada wa fedha kutoka Vatikani uliasi na kuchukua njia yake wenyewe katika historia. Habari hii si kwamba tu ni ya uongo unaochafua, inachafua kumbukumbu ya maisha ya Muhammad. kandi zicafuza ubuzima bw'intumwa y'Imana nde Muhammad. Nacyo cy'umutu babango Khadija abayisilamu turakura batukitwenge yashatse kugeranya ko Abadivantiste batangujwe n'umugore witwa Ellen G. White bashatse kongera kugana ngo nabinyerera cyane ariko ntibisa atazana ikibazo cya gatatu atavuga kuti yabasabye intumwa y'Imana yahawe ubutumwa nka Muhammad nk'uko yabuhawe nayo ninde yatanga inyinshi muri Korani 9
kibazo iwe. Qur'ani kane ijana na 33 surati Nisa. Intumwa z'Imana zahawe ubutumwa Muhammadi ninde nande? Fanya haraka msomaji. Bismillahirrahmanirrahim. Mu by'ukuri twebwe Akibanda ati mu by'ukuri twebwe twaraguhishuriye nk'uko twahishuriye Nuhu. ati uko Nowa yahishuriwe niko na Muhammadi yagize iki? Yahishuriwe n'intumwa z'inyuma yiwe. N'intumwa z'inyuma ya Nowa nazo nyene zahishuriwe nk'uko Muhammadi yagize iki? Yahishuriwe. Twarahishuriye na Ibrahimu. Ati twarahishuriye na Ibrahimu, Na Ismaili. na Ismaili, Na Isahaka. na Isahaka, Na Yakobo. na Yakobo, N'urubyaro rwiwe. n'urubyaro rwiwe, Na Isa. na Yesu, Na Ayubu. na Yobu, Na Yunusu. na Yona, Na Haruna. Aroni, Na Suleimani. na Salomo. Maze duha Dawudi igitabo cya Zaburi. Imana ikiha Dawudi igitabo c'iki? Cya Zaburi. Nimba Imana yahishuriye Muhammadi atariko yahishuriwe izindi ntumwa, ndagusabye nawe aka kabazo kagarutsi wawe. Mu bitabo bitanu mufise vya Zaburi bitanu n'izindi Zaburi zitazwi, ucuza kutwereka Zaburi Imana ivuga tuti iyi niyo nahayemo Dawudi. Mw'ivyo bingahe? Bitanu. Ucuza kutubwira izo zindi zire nazo mwazikuye hehe? Niwe warukweze. Akavuga chataya kandi kabazo tuti 22:18 Biblia kusoma Qur'ani 6 kandi 6 ngo Qur'ani ngo barafuta ngo bakongerako ngo ariko kwereka Biblia ngo ntibafuta ntibongera cyandi tubiza cyavuga tuti iki kibazo cyarukiwe uze kubanza kutwereke ibyo bavuze muri Qur'ani ni ibihe n'ibyo bongeyeko ni ibihe tanga Biblia ziri aho iyo bitobiro 73 n'itandatu nubakiye n'ikibazo cyane barukwege yagize gute barukwege yugururiye ingo. iyi Biblia igizwe n'ibitobiro 66 iburamo 25 igiye kuzo kumbwira nk'umusomyi wawe ndari gusobanukira bura kibura bagiye gukikwa kitakukora na Biblia kandi biri hanze kivugwa na Biblia 66 yanditseko ntibongereko ntukureko 2018 igizwe n'ibitabo 73 yanditseko ntibongereko ntukureko. Ikibazo kitagihagarara handi kutaka wikiwawe ninde yongeyeko ni nande yakuyeko. Ivyo bihano yahawe vyitwa wiki. Twamutende umuntu wari ninde yongeyeko yitwa wiki. Umuntu ivyo bihano yahawe vyitwa wiki. Yo wampeleza mira kengari ndagereka avuye aho atasanga Qur'ani 4:15 ngo abanditsi ba Qur'ani ngo baranyurwa rero yatanga na 5:9 kamanzi sikize mu mufuko kugira ngo muhonyange n'agatakaka sikali mu mufuko asimbe bitatu ndikoresha neza mu kibazo. Unasema Imirongo yatatu Qur'ani ngo bego ngo yatanga Qur'ani ngo yango abantu banywa ngo babonewe ni bani ngaruki ndabiwa katika Qur'ani uza mategeko y'ijambo ry'Imana uza mategeko y'ingene nyandikutisha mu Imana zanditse urafise intumwa y'Imana yanditse bitano muri Biblia kugira tubone kwizo muri Qur'ani ko abanditsi bakora banditse bana ndahera kuri Yesu 11:19 Matayo Lega Yesu wewe wanangu wangu jage kabisa ibyo bavuze nibyo sivyo inasema hivi mwana wa Adamu ati umwana wa Adamu Yesu akakuja kuitwa kama mwana wa Adamu ndili si mwana wa Adamu kituo 82 mu njiti mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa yaje aja anwa nao wanasema ababonye baravuga tazameni
yaranwa tuki amajambo yiwe uyemera kandi yaranwa akanaborekwa. Gatanu Timotheo wa mbere na gatatu. Timotheo wa mbere gatanu na mbere na gatatu. Hano n'ubundi yivuga ngo musasinda bijambo ariko nabonye yavuze mu mugire gute. Asha. Muri bibiri aho Imana niyo yahaye amategeko Musa. Mu mategeko 10 Imana yahaye Musa. Yamuhaye ayandi 600. Mu mategeko 618 Imana yahaye Musa. Byose tubisobanuyemo abanyamategeko yose. Turaza gusanga Imana ati nimwashika mu gihugu nzobaha isezerano mukaronka amafaranga muze mugura icyo mushaka n'inzoga muze mwigurire. Iyi nyandiko iragira iti urere none ntunywa amazi gusa ariko unywa n'utubwiro dukeya gatanu 95 kweli kabisa. Bande baranyoye bamwe basigara bari gusa abandi baranyoye Bibiliya bajyana n'abakobwa babo abakobwa ku isi bose baheze umuntu abakobwa bakahera ngaha mu Nyamugari bagavuga ngo ni isi yose mutubesha. Inasema hivi Bismillahirrahmanirrahim ati kwizira y'Imana yene babiri muwe ati yewe abembere ntimuze muhinga kandi muri mu rugendo rutagatifu hija soma 93 90. Emwaremeye ati emwaremeye mu by'ukuri ibiboreza n'akamari no gutakambira ibigirwamana no kuraguza n'umwanda wo mu bikorwa bya shetani bya shetani tuza Korani kimanuka ntibari bwahabwa itegeko bamaswahaga yo gutangwa iki inzoga naho banwa bagasenga baborewe nta kosa ryari bwabafate byari bwatse. Ikibazo ni ukudatahura ikosa rero imaze kuza hamaze kuza itegeko ariko bitandukanye ikosa wakizana rero mbega ko tubona ko baborewe itegeko ryaje byagenze gute umvirizaho nyine gusenga waborewe kandi 43 swabiriza kandi 43 ingorane no gusoma Korani bazanye yagiruka imyaka 23 mateko ni yatirime. Iyi nyandiko iragira iti batubyango yango yanditse mu myaka 1600 tuzobira ubusi tuzokurikira 1600 mateko yose yateye kwizera n'Imana n'imbabazi n'impuhwe emwaremeye nimukegera isengesho muborewe tuza mwanya waheze nabo batangure kubereka ingene amategeko yakurikira nyine abantu batagikora ariko n'ubu batangakiranye ibibazo ngibyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante Profesa. Amen. Abakristo turaje. Imana ibaheze ni gose. Amina. Kujya kera niho wumva ngo Korani nisoma wakabitinya byinshi ariko rero kuko Imana itanze ukuri ubu biroroshe nifasha yigisha dufasha ukuri turi kuvuga rero Yego. hano shimira umwigisha avuye hano yebanga mu bintu byose yigishije nta kintu n'iki yapinze Oya n'iby'ukuri. ahubwo nanatangaye nari nzi ko yahera uri Korani 97 Atashoboye. yuko arumva reka Gaburiyeli yabimanuye nari nzi yuko ajya guhera ko asobanura Bitanavyanzi. mwumvise yahakoze yagiye ngo bijyanye n'inzoga mu by'ukuri mwumve abayisilamu ngaba nta n'umwe ari inzoga mugabo ngaharemereye yuko ngo abahanuzi ngo barayimiti Inzoga. bisigura ibyo Korani yavuze yuko mu ijuru bazonywa sinabeshe Nukuri. turi kubona abandi b'Imana Bazoborerwa badayana. tubwire reka bari kuvugira mu isi Korani 47 ku murongo wa 15 havuze mu ijuru Yego. turi kumwe Yego. icyo gituma tuvise amakenga uyu yavuze ko bazonywa inzoga mu ijuru si Imana si marayika Gaburiyeli ingubu tubwire kugira ngo natwe dukurikire umuyisilamu sibyo none Yego. mugabo tudafise amakenga mu bisilamu mubuza kunywa inzoga uyu munsi kandi mu ijuru bazonywa kuba hori Ikibazo ngaho shira ko hajya we gusoma. kuba hori ki Muteruri kandi mu kuri ijuru bazonywa bapfa n'umwuga ngaha
ngo bazonywa mu ijuru kandi hariya muzoni birababaje ibyo bikura umviriza Bibiliya ingene ivuga sawa Bibiliya ingene ivuga ariko rero wa mbere 6 ku murongo w'icumi icambere c'abakorinto 6 nta ngorane bazizoja mu ijuru ijuru abakristo bazoja kubwirizwa gutera inzoga 6:10 marimo aravuga ati canke ibisuma canke abifuza canke imborerwa canke abatukana canke abanyazi ntibazora mu bwami bw'Imana mugabo aba nabo bakorerwa zizoja mw'ijuru abasobanurira Bibiliya ngo kuyigisha ukamenya kuza ugashamangira ngo mbona Yesu yarabonewe Yesu nyine we ariko nimwiyumvire umviriza n'iki kinyoma atanga umurongo umwe Yesu yabonewe sibyo rero mugabo jewe natanze umuswaha gusangira ngendo Muhammad yasengesheje yaborewe agasengesha amasengesho ane mu mwanya umwe none kutaje kwisobanura ngaha unapige uti ntabyo yakoze barategerezwa gusenga rimwe sibyo rero abasengesha ane turi kumwe aze gusobanura ati kubera iki yigishije ngaho hariho mushere wo kwigisha yaborewe niba mutera amahoro mugabo mubasangira ngendo yigishije yaborerwa yigisha mu gatondo ati ngo amatete ari ibintu cokoza zangaha utubwira begeranije kw'itegeko ryande bari barongowe nani ahubwo ni iby'amatete ahubwo mwebwe nuko mutabizi iyo korani yose korani 27:28 yiyumviramo amatete gusa 27:28 marimo rero tugiye gushika inyandiko iratubwira 27:28 yahoza nahageze nenda na barua yangu hii reka ndabisome mpagazemo haravuga ati ni kuca gitabo nyine giteye amakenga nenda na barua yangu hii na wapigishie Kweho Paulo igitabo kimwe yandikiye abikoreye ijwi icitwa ikete ariko ngaho bose ni ikete ibintu byo muri kete icyaha rero kwandikira ikete umuntu none ngaho babandikiye ikete bipinge rero ucuho nyanga ukuvuga uti sibyo Korani 25:29 marimo igitwa ikete gusa wala ni ikete gusa ni daftari letu soma kumbe ni daftari letu ijana igani wagiye kuri wewe ni daftari letu none kaye asije watu mugabo Bibiliya nitaye na yeye oya ahubwo n'abasobanure ingene Korani yitwikaye nimba ari manote gutubwira adama ari nyandiko mugabo rero namusanga ari kurubiro ni kurubiro kuko barafuta bagasubiza Korani 16:101 mu gitabo cy'Ikorowani niho hari amajambo atubwira ngo na tunapoibadili aya kwa aya nyingine na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anajua anayoteremsha uze kutubwira Imana yakihindagura kubera uyu munsi mwumvise ko batanyuzoga sibyo Imana yabo yarahinduriye mugabo mwijuru bagire bazozinyuma reka kubicisha umuruho kwicisha umwunga babona umubare bwuzuye bakanga kujyayo mugabo mubahindirize mwijuru ibyo bitera amagenga yabajije ngo mirongo yaguswe n'iyi si we yabikuze aho yarafukuye ndayerekana none mwiri kera aho namushimiye cyane ndaciye akandika yavuze ko barabeshe nticyamaniwe gikoroka oya ubu rero bisiramo ko ubwo uhagarara muri wowe uhagaze ukavuga ngo cyarakoroka ngo cyavuye ku Mana barabivuze mu bwenge n'abaprofesa niko bita kuko bagiye bandika ngo cyagiye gikoroka oya sibyo n'amatinya impamvu rero njyana gutahura mwumvirize ibintu bakuye muri Bibiliya Korani 3 Korani 3:47 iki kintu
cyasohowe muri Bibiliya. Cyanza nahageze. Reka namushimiye 341. 341 nasema mwalimu. Mariamu akasema Barazingura Luka 3:34. Mumbizi uyu murongo. Namushimiye ntabwo byavuye mu ijuru. Oya kabisa. Akorora hantu. Nyandiko. Mariamu akasema Maria avuga. Mola wangu. Bwana yaje. Nitapataje mtoto mahali mtu yote hakunigusa? Zoronka umwana gute kandi akamu jenazi kitu mugabo. Akasema Mola wake. Ndivyo vivyo hivyo. Genda muri Luka 1:34. Rimwe 3:34 mwalimu nyandikira tubirago. Bisa. Maria abaza umumarayika. Ati ibyo bizobaho bite? Ko ntamenye icyitwa umugabo. Haleluya. Nzanira kabazi. Mbega hagati y'uyu abagabo banditse uyu murongo muri Korani. Naruka yanditse muri Bibiliya. Yego. Ninde yakoporoye ku wundi? Swali hapo. Utakuja ujibu kama wewe mwalimu. Uza kutubwira ninde yakoporoye ku wundi? Sivyo wewe? Yego. Ongera kandi hanywe Korani 3:40. 3:40 nishike karatasi. Aho muri Luka 1:18. Sawa 3:40 mwalimu yandikira kuga. Akasema Zakaria, Mola wangu, nitapataje mtoto? Na hali uzee umenifikia. Iyi ni 18. Kwa gukoporora nyine. Rimwe 18. Haravuga ati Zakaria abaza umumarayika ati nzogereka n'iki ko ndumutama n'umugore wanjye akaba ageze mu zabukuru. Amina. Urashaka kuko wamaze kwemera Isiramu ko bitakorotse. Bahishurira aho byakuye kuko aya magambo yaranditse muri Bibiliya na Muhammad ataravuka. Kabisa. Kandi nta n'ikindi kintu biteye ubwoba. Uyu Luka yigeze abona Yesu. Turajyana. Ariko iyo mbingere bafashe ibintu byanditswe n'umugabo atabonye Yesu bakabicumita muri Korani. Bayihaye. Haleluya. Bayize. Aba baremera Luka. Oya. None uwakoporeye ku wundi ninde? Ngira ni Luka yakoporoye mu ikorowani. Sio bashatse ko tubikagaya n'amateka yacu. Areke kubahenda ngo byaje bikoroka noneho yakubujije kandi arisidose. Oya bitakorotse. Ya kweli niha Inyandiko. Yavuze wa Zaburi, sivyo? Twebwe Zaburi tuzika 150, sivyo? Ibice bigize. Ukabuzi yuko hari iki Zaburi 150 nirwe 158 uze kuyizana. Haleluya. Amina. Ayizane kuko baratanga kwemera Zaburi kandi mu bitabo bemera kandi kirimo. Manga bila yose bayemeye. Yavuzwe niyihe? Imirongo yavuzwe. Tugeta imwezi twatumukorera ibyaha. Nawe ntari yazi naho yageze impaka yabonye ibone gusa. Kama Qur'ani tafsiri amayunga. Kurondera yavuzwe. Mbere bazabona ibigeye tafsiri amayunga. Haje amajana 656. Majana 656. Yabahuza nahageze. 656. Hari amajambo akomeye cyane avuga ngo mwana Aisha mke mtume wa mgore wa Aisha anasema Muhammad yavuze gute katika wale wa mtume ati mugihe Muhammad yari akiri muzima suratul Ahzab ati surat Ahzab ilikuwa ikisoma ikiwa na aya 200. yari isanzwe isoma ifise ibigabane milioni majana 200. Lakini Uthmani alipoandika misahafu igihe yandika Qur'ani suratul Ahzab ilikuwa hivi ilivyo sasa ati imeze huku baifise umuhano yaciye imana huku imeze ubu bayifise yenye aya 73. ukuvuga bati babandanya babaza bati azurinde tunagasobanura mu kanya tujaniranye bavuga bati je atubera aya 127 ziko wapi? Imirongo 127 zagiye baca bishura bonyene bati zimepotea. aho koko ariko yari yegeje abisiramu aze kutubwira iyo byagiye zirako iyi mirongo 127
yagiye turabana n'akarorero ahubwo ari kubaza ati mbega niyihe bamugendeye kuri paje y'ijana na cumi na kane muri iki gitabo nyine icyo nyine icyo 114 jewe nza nahageze ahubwo mushimire Uthmani yabikuyemo kuko bari bagohoka bajyanye kumve so bakomeye okay simulia mwana Aisha mke wa mtume gute kuwa yuko alikuja kwa mtume ati haraje umwe kununga Saida binti Sauli akasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu ewe Mungu imana kila ninapoingia kwangu anapoingia kwangu Salima Salima aje ninamwona Abu Hudhaifa anachukia mbona Abu Hudhaifa ababaye mtume akasema nionyeshe Mose mbiriza ate kumbwira imirongo yo kosa abagabo yagiye wewe ikibazo wagishize ko hajari sanaga imirongo yo kosa abagabo aba Uthmani ababategeze nibamushira yarabafashije ubu bose barazungu bamaze kugonza kane abadakoba ubu bose bariko barazungu kuko bomana n'abagabo usi none yatubatije je bakuse uyu munsi abategeze baronsa abagabo swali lingine pale wewe kaweke pale mbona kawia niba ubutavuzwe muro abagabo b'abayisilamu cyane mwahereye abana ariko ibintu ni ikibazo birababaje n'ikaje kutwenga ni hamwe nyene y'ingora abo bakenyezi b'abayisilamu bashimire Uthmani yabifuza bari kuba bagoho ikindi kibazo yabajije hano ngo mwereke abo beretse Muhammad bamumanuriye ubutumwa ko yari amashitani sibyo none kandi muze muraraba ibintu ndiko ndabaza n'ibintu ndiko ndasoma ko bipinga ntabyo yoshobora sibyo none warazi ko ari ukuri amakenga tuba dufise ni iby'ukuri byaregeranijwe icyo si ikibazo kuko nta muntu yandika igitabo ngo reke kwegeranya sibyo ariko uwabitanze uwararongoye abo bantu mubiriza bibiliya ko nyine mu kwandika Petero wa kabiri rimwe umurongo wa 221 Petero wa kabiri rimwe 220 haravuga hati ijambo mukwiye kumenya ijambo Islamu mukwiye kumenya nuko tajambo ryavugishwa n'Imana ryo mubyanditswe jambo ryavugishwa n'Imana ryo mubyanditswe bishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombe bishobora gusobanurwa nk'uko umuntu agizeme abyigombe komeza kuko tajambo ryavugishwa n'Imana ryazanye no kugomba k'umuntu ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na mpemu yera. Haleluya. Amina. Ubiriza ikibazo aba bantu mwemeye mbere yuko babonye ko nari nzibanye ariko batumye ngo 40 bacerogeza kubusati wabukurira kwi aba bantu we bashize kukagira 40 cyo navuze bandi wahagurutse ariko we bandika barongowe nande swali hapo sibyo none kugira ngo Bibiliya ndayitinye nangure kubahiriza Qur'ani kuko nyo umunsi ndacyacika kandi twaje n'inyigisho kugira ngo menye ibinyoma naho ukuri kwa Bibiliya sawa turi kubaga yeye ibintu byumvikana cyane gose bigira ikibazo sibyo none ninde yongeye ko fatiyo Bibiliya niga natwe turi nayo kugira ngo ni uyifise hano ubundi kwepera bati ya 15 barivuga bene kiyande iki gitabo kigizwe n'ibitabo 22 sibyo wari kitwezera cya 66 wumvirize rero abanditse iki kintu iki gitabo Bibiliya nyeranda urupapuro rwa 10 ayisobanura impamvu babyongeye baravuga bati ese tugere bagiye kubimba kandi nicyo karafata yisoma ayitunza atayisoma haravuga ati kubyerekeye ubwuzure bwa kera abakristo batari mu kwemera kuzuye kwegereza gatolika atari abagatolika bakunda kwitwa abaprotestante bashimye gukurikiza urutonde rukoreshwa n'abaherereyi abaheburayo cyangwa abayuda cyangwa abisirayeli gukurikiza ibyabo hari amakosa yumvise umviriza ingene Yesu yabivuze baracabanaye bavuga we bandanye ajangira we bavuga bati mwumva hari ikibazo kiba gikora kikaba ari nacyo gituma Bibiliya n'abaprotestante
tobiya yudita wa mbere n'uwa kabiri abamakabe ubwitonzi mwene siraki n'abaruki bitarimwo canke babishize ku ruhande uko bakwebwe hariyo icyo Yesu yavuze Yohana 4:22 ibi ni Yesu yabivuze 4:22 Yohana umukristo abwirizwa gukurikiza ibyo Yesu yategetse sawa 22 mwebwe musenga icyo mutazi tweho dusenga icyo tuzi kuko agakiza gaturuka mu bayuda hariya bariya baheburayo nyene y'agakiza karirane gaturuka abo barongeye ko nabo barabyiyemeye yumva kuri kudusindira kandi iryo jambo rivuga ngo hariya bwa nyuma hari igitabo cy'ibyahishuwe biri kumwe haleluya amina kikaba cyanditsemo n'ukureko yego babazi n'ibyo bitabo babishyize hagati sibyo kugira ngo kijya cyane banyana muri 6 kiba cyanyuma yego babazi ko tubaze kubera kizacometswe hagati ibyo twizera Yesu yatubwiye agakiza gaturuka he mu bayuda nibo bahawe ntugasambane ntukibe ibi byose tugendera ngo byahawe Abisirayeli sibyo none yego kandi ariko arabisindira rero tubwira ibyo koza abagabo byahawe bande muramushimira Usumani yabivuze yarabagiriye neza abagore baba bagowe bariko baratungurirwa bose baratungurirwa bose n'abana agiye kuvuga haleluya turagaruka nizeye ko ibibazo byanjye byumvikana nibyo ubonye bikwiye kandi namwishyuye